Inti wo ba akro no patwa uti 2 plates so efa ma akola na na se nkola no enyom empusu omo ba ko se kra nyom ewo ma adwum so ombeye wo na no no ombeye ombe make sure so ombeye ama problem beba wo ne omo papa ndem de bia because they are fighting for their parents and they won kola bi mu on so a ade omo chi se omo nim so omo maame ana so omo papa anware me maame ana me papa me maame anware me papa no akofo obi fufura ba there are kids who are very jealous of that. Na saying temaya yekom awariemu kwa akoye se mbebru ayaba no nhwehwemu esi ye anamo esi yetu efa eye bema nechi oba nechi ansa na yewura aya awari ana yepusa ye ho se ye kwa decision ye take ebeboa yen ana emboa ye kwa akoye se da bia toto na se na emo ne ma ye di wuremu no ye hwe baby kituwe bi bema na bana wojiji enso na ne woka semode na ye hwe wedding na ye beye ma ye dan fa be witness ni ye ntare be sesa ye ho no asem no na ye focus on emo ye be wuremu wie no na I die no eno ni ye nyoma ye to na akwakoba se ye ya former presenter ewo Adom TV adwoasa interview course wo oni delay ntemodin sembi tuja se wono se nipa be wuni biem pa ma na kwa ba awari abe ma won ba de anya di a wono chese obewre mu da na utie the way I work on in semanati mu say indirectly ni ntam kese pa no de abetu ja nete for o ma ye nko share the way I work asa ye fam. Yes, wanu se me worry no no me know me ho se me worry no but say enne no like I said say if ye bo me fofora and I may bad na me opportunity to marry again obi a owo ba de me mpe si radiate efo monisu a ye nia ba adwoasa na oye host wo kokumba je a chese uhu so wo problem o me si etefo mi nya wa ye musu ankasa nka nkofo wo hawo na omo na ma ye fa penti wo ho ye nti ana ye wo so na wo hawo ena mo se mo de abetu ja no enu nti ye si nkonya wo ho wa wo hwe me sa ni fa so a mi nia ba so no pa wo fe mi nia ba ko pe queen Yes. akaba Yeah. Se bi bia ye fine there Yes, what do? ye de radias etefo kwifidi pan ni papa bi mi nia wo hwe ensem ya ye nia ba di abetu ja die ni ngina so ne kwan so ano no ana se ne wokeka ne de ase ne wonim ne woka Onim ne oka pa se obi tena baby ka se onim ne oka na nipa no aye mistake onim ne oka yo before I be brand sem no metie for sure say yo me wo say asem na hete wo panty wo refi o ka cheme yesisa ko fa wo ye nchi medical chia too much GH ahwefo nyina na me gidi so obi a ho ye se ne amebo ye ya me ti he ya yemra asem ne so obi gina se ne amedi kan obi gina baby ka se adwoasa enim dia oka about say owu na so okoba bioma onware be mo won ma bioma no nim ya oka. oh okay Yeah, me ka sa na me pa chere say ebi muti ye mo mo kware be mo won ma ema nkola no se ne oni omo betina nti nkola no be fa ne se omo maame a omo akasa omo maame e wo omo kra ko no omo nwen ne ho. okay so omo maame bi bo be but nkola ni bi nso wo ha wo de opatwa utito plate so ema no won ya ne maame ohu ne maame a o ka kire no okay influencer ne maame no hia no okrom a ana so okosra ha won ya o ka kire no nti saa de na ne maame ne de beto na adwem so o nipa no ne net no ne na wo e na wo ni wo bi no akọware nti enye mma ni nyina na wa adwem papa se me ni be ma wo na wan ware me no akofo obi foforo no wa na me mate ne o mo nche
ukosra ni bia wasem a obeka kire nkwala no because eya na ya onyaya akasa aware ne egu anko ne oba akro no maye ba okay ebi krampa oti na ono so te na ware ase o but sa ni pa na nko peso ne netana e na ayi nti enye wo oba akro na waba betena ho no eye na eshi keke nti wo oba akro no patwa uti 2 plate so e fa ma akola na se nkola no enyom empusu omo ba ko se kra nyoma ewo ma adwum so mbeye wo na no no mbeye ombe make sure so mbeye ama problem beba wo ne omo papa ntem de bia because they are fighting for their parent and you won kola bi mu on so a ade omo chi se omo nim so omo maame ana so omo papa anware me maame ana me papa me maame anware me papa no akofo obi fufura ba there are kids who are very jealous of that. Okay. And they will make sure say to them no mun kola dream they think say they are fighting for their mother or their father now one ba ware na se no to bring them back or bring the two of them their father and the mother no make sure say they bring them back together again no mo beto so mo ti o ma me papa nka sanche there are kids like that. Okay. Nti kola ni dey o mu different biensa na me di actually we se obi ni ane maame be kan twa no okọ ne maame ne ho a ni obeka egu na sumu no eno no be fie ba be okay na che say who dey opa ye shopping man every under influence yes ye shopping man every week eye ne maame a wawo na wa ma ne nufu ano nti dey obeka che ni bia so omra mek nye wo fie ho bia it's her mother or his mother or baba ye okay and ye what they are ono so it's a jealous type on per se onyai anko pese ne mame ne papa nkasa ne one nete nti omo ntema tete saa no se ne papa no hu se wo ni especially se be ma ne nware ye na so ne nkola ne nkwa nete a minimum akola bi ohu se ne papa ne oba akasa nwa na se no be hwe wo oba na sa ko pim se obe wow bibi be kasa tro no wada ne wa na so ko pim se ne papa ne oba ne be kasa wi akọ na oba ne ko se da why na ne kasa ye da me de me mpe o de ne ba fi a me mpe me ha ne sa akola brother or how many years ago I think say si apan o si apan 7 years or 7 years akola akola bi say no ukọ ware be oba fu bet na fie ho no ma oba no me do nya me osan ye be ma no ne infection tete na nka tai wo ho na di alligator tai wo ho na ne no an so ro ni si abete pa otu anu ato abo me sure say na wo cheche say mu kra na say you are speaking out of experience oh yeah nkola ni bebre percentage experience like my me hu bi not say me experiencing it but me hu from other source na 80% say na wo be my relationship. Is it all the relationship na embufra wo na esisa ana say enye ni na and percentage ye ka say my percentage wo a percentage be na be toton relationship embufra wo a enye yie ene nia embufra wo must we ye percentage say na ade be ye enye yie no metimi ama 70%. Na che say serious because me fan say wo ba be ware be ma bema obeware no ne me awo akola ne te me nchen a de bi o de akola ne be ye excuse aba me nchen oh okay ase uti anye ye na me ware and another side cry twetwen so uti anye ye na so oba na one ukunu ne me na me to wo me ware ye na me ne akola ne nko ate a anything can happen e bi kran so awaware but odona na ewo mu a omudi be bo mu anso mbe wo sa akola na nkola na ewo hosisi a no anytime they meet you know mrefi omo so omo aware there is this bia ewo omo and anytime there is this uniqueness of the emotional omo anytime they meet you know it reflects just say ja aso penye do easy say sa to me yes eso me and most at times you know bebrena ejina eno bebrena the sansu so aware jaye
relationship go say nipa no one nete oyo okay pa one and person me ware but oni obi a wo ni ntino de bia o me kwhwa akola na ba o me kwhwa akola na mama ne chop morning ba oba ne so ware enti me ukwei ba o me so nim se me ba papa ba obe ma ye chop morning obe try so obe ye aduane esi wa ma so wo kwa obe France awako e bi kura wa nya aduane esi wo kura na obekochi obekwa kochi a o fi ho no ma obekwa koja be ma ne kwan nti mo be bon komo o kwan so dia o dia forces ya nti o ka se ma na che se no crampo na ma relationship no nye healthy. I'm telling you relationship no crampo nye assured like I say e what rates I saw obi oni obi a no mo agya no akwakofa be ma fofra be ma na ye willing to marry the lady na owo ho no ma ofre oba na o we sorry o me waba be ma ni fie adwuma ba ya o kokora ne dan no wantum ana we he me ni ho me wo ha say e na wantu dan ni mu no we dey facha me ba me papa girlfriend friend me say me ba ne papa ho fa ne kra nti me mra na me fa ne ko hospital na che se me ba papa girlfriend nti wo girlfriend no no te be ma no ye de our friend wo ex girlfriend baby mama say bra be fa wo ba papa e ko hospital we ti me papa phone still magnet connection bi wo muntem na nti na me say no de 30% and they work it out. I said, "Oh, but just any abe onimia work." But yen show, ACC. If I say, "Do na komudi that." See any abe woman ya and bufra woman. And I'm sure she's not the only person. Oh yeah, in which way? And yes, such couples never handle on relationship. In which way they should go? A quite best number to me, even though bufra woman, abufra to me I assuading. Wo be born on all that and a fine bear so still and na e ya ware for na couple ni be hu say there be ye ya ware for ya kan ye ho abom enti ense bibia tete ye ntem in how well no betimi build the relationship say be abofra ni be an hindrance e wo ma ware ni how well betimi at before I answer remember how well they can do it no me share down kwa mu bi da enti no say me ka say me ma how well they can handle that. I mean to me can be breed. Exactly so we futu. Fine, but before then no. Share enkola ni bi wo ho no ma say na me di kan ka say odro na e wo one na wo na ansa na kola wine worry no be worry obi foforo. One wo betina kra na one wo kra na sa odro na wo ma ni old and I said the ex baby mama no. Sa odona no de ma ne ba no. Oh okay. O te na me kana so. It is a we try say one woman all right o pe oba na say all right. But sa kola ba no ma no o try say obeye na de a obe ono be ku te say ni oni mu kra. Nti kola ni bitimi fa sa advantage no. Okay. Ene bibi kra na anya oba daddy uni ho no no mama oh yes say any say they don't even ask mama be bua background how be discipline just almost abufra na chi enso obekwa akobi so oba ni nti enya oba ni nti na wo ya akola ne sana wo ma na omo ho omo te na most of some of the stepmothers no so diobo ebi so ma treating kola no omo so e ma treating kola na omo pe akola ni yie ne dachi ye se me omo so be omo ba ya bi omo betie omo no so omo tie omo na so omo tie omo bo omo feel say omo se me omo tie omo ba na lesser than say no betie ne step ono no ye step no nti ne papa ba bia na so complaining anane mama ba bia na so complaining say ni uni ho no say no ye sa na ba no mafo no ya na omo akoma e do omo ho chen nkola most of the ya wo fo no Abanoma for no omakuma dom. I'm telling you this because I have an experience of that. I'm a firstborn. Okay. And I'm between two families. Okay. So I'm telling you based on my experience. Okay. Abanoma for no papa for no makuma dom because that is their first love. It's for na oshe ni abai. Then some more church complications bomu.
enye baako enye mienu so many sources na anyway yes still you better how well coming back to how well they can it's important at least how well no is making sure say unja most of times so mususu you don't have to always say they be untimi I no cry nye ye ni amebe kan cry nya de be you can't see someone from going to the papa for holidays and on weekends when he needs the child. It's possible and it has to be so say what one chair or say woman or ban or papa for weekend so what go school it's say woman or pon home for weekend it's no ntimi easy but couple nene abofranite eti onene neti baba o me so ye den obeka kwosra ne maame na ne papa no okay what in America na say that means okoba still the attitude you know enti ye kweme so na such a person enti na no ne sa no wo na wo ye papa no me ni America ne say sa wo ba na wo ba ne ka bibi a kyerwa ka che ne say wo bibi ka utie wi a wo say enti me fro maame betena ase a wo betimi aka the same thing na che o ka say anya na wa frɛ ne maame na betena ase na ma solve agoso ya ebia I be say na me pese meye be ma kwase ampenya na kwa do na me ba be judge wrongly enti me pese na me pese akwala no sa de no me pese otwa so enti no me frɛ no aba no me ka wo wani say you no krese wo ye ne sa that is mema omo pese omo fifi asem bia mu no omo ntimi mu omo ani ngu bibia so okay enti eno sa no fra akwala no ba wo so maame ye wo de ni ho no ye den so timinya bold ne ka anasa wo so oka asem oka no toto papa so entie oba no akwala ni di kan ti akwala no okay mani hu se eye ade o ye ne eye very wrong uwi ana pam no nko na wo no ye nka akoso ya akole inu mi enu na ye ba nti bibie ni a mesoro ni atogwa so de bibie ni kura twen me ba aka kire me ametie na no ana se wo de tie no but bibi se ba ya atogwa se fa me se wa oba what mesoro pa ba mema no munya mfifi mu no akwala ne ka bibia ka kire ne se e wo maame se ne wo maame na nka wa ha nka wo ye ade boni obetie ho sa na wo su ye wo maame nti otie wa ye dina ye de na fa ne sa me a o ka kire me no e wrong me a wo ye no wo de toto ye e ba me no ma me ntem nti won su ye wa de ye na ya akola papa wo ya akola papa o ma me o ntimi nya wo on tiete wo nya wo hwe me gidi se ne a wo ken wa nya hwe a ko ma me ka hwe ncho the next time ube hu answer na obe ka bi wa be ka kire so ma me ayo bibi a be ka kire na e serious enye serious a me ka kire no am a strong warning ni wabu ani eguso a won konko enko bisa queen me ti o ka se na chese complications in talk so oh yeah it will need wisdom say na be ya relationship no ebe work it for ebi kwa amani mu pa na so all the same as a relationship no work na benkum dware nifa nso dware benkum me futo kakra be kwa ma step mothers ne say obi timi si orphanage e fa mbofra a woni mo mama ni mo papa e hwehwe won keke enti se wakoto bi mu na be ma no e wo eye emba fa bofra ne se wo dia na tete no ne mo abofra ne so anso se adwenbone na okwana ne ma me de mana enye wo so edwuma esanse akoma papa e na wo ma e abofra no se ne bo nim ni obehwe wo ma onyenko so entwakwa ni ade abotwe enti se wo step stand na daughter to nche na one fan is so dana wo treating na kai wo say one kasa wo mban ena mbone na wo di no ebe ko wo mo amu so se na sitie bia na nsem we nchire mu dodo na wo ho aye kasa ewe ma ye sorry free eye akonya kasa ye timoyi enti amu be nya sa wo so adwen nchire no wo be ja to your comment section subscribe se wo nya ya like na share na promote eye channel we mesika o enemy mu be si ara se na e be se na